Kristo, turagushimiye cyane kubingabira n'ubuzima dufise. Uri Imana mutananirwa, uri Imana mushobora byose, uri Imana netuye, uri Imana idutera iteka, kandi uri Imana idutabara mu makuba atandukanye. Ndaguhaye icyubahiro kubw'ingabire y'ubuzima dufise. Ndagukengurukiye cyane ko waturemeye umunsi mushasha wo guhimbarirwa. Ndagukengurukiye cyane ko uri Imana idutera iteka kandi itatwirengagiza n'umukanwa na gatoya. Ndasabye utwakire muri uku kuri kw'ijambo ryawe, utwakire muri uyu mwanya tuje kugusenga, utwakire muri za mugabo hagati ya saa sita na saa cyenda. Imitima yacu orosha imyami yisugereje, imitima yacu yihugisha, imitima yacu y'amahoro, imitima yacu y'ubwiza, imitima yacu y'umunezero, imitima yacu yagure kandi yagure ubwami bwawe. Ndabizi neza kuri Imana ukiza, ndabizi neza kuri Imana rwose, ndabizi neza kuri Imana utabazi, ndabizi neza kuri Imana umegetse. Ugusenga kwaje nikugere ku gicaniro cyo mu ijuru, ushubure imigisha kuri ubwoko bwawe bwuje umutima uri ku mpande zine z'isi. Amarangamutima y'umwe wese nuyagabe kandi yiganze, nuyigarure kandi yakabone ibyo ushaka ko afungura. Kizaba abarwayi bari muri twebwe Yesu, bohora aboshe bari muri twebwe Yesu, nduhurire indushyi ziri muri twebwe Yesu, rihira imyenda abayandi bari muri twebwe Yesu. Urubyaro rwubasimbutse, umunezero abanyamibabaro bari mu cyeke, higa ikotiro abamaze kuromana, abamaze kumenya, abamaze gusobanukirwa ko hari ikintu cy'icaniro kiri ku buzima bwabo. Tugirire neza Yesu dutera iteka, tugirire neza Yesu dutera iteka, tugirire neza Yesu tumara, tugirire neza Yesu tumugisha, tugirire neza Yesu turinda amagogo, tugirire neza Yesu turinda amagogo, tugirire neza Yesu udumugisha. Amaraso meza ya Kristo natwikira ubuzima bwacu, ingabire z'umutima mwana zishinga imizi mu buzima bwacu, agahimbare kanyejuru n'isi kadusange kuko turahirwe cyane. Mukama nurabe intege zacu, Mukama nurabe ubuto bwacu, Mukama nurabe ibicumuro byacu. Raba nyabo ukwemera dufishe, raba nyabo kwisigira dufishe, raba nyabo umwete dufishe. Uweze utwereke mu maso yawe hirana, uweze uturinde kubabara, uweze utwagure twabukirwe, uweze udutabare dutabara. Ndemera ku mwanya wo gutabarwa kuri twebwe, ndemera ku mwanya wo kuboka kuri twebwe, ndemera ku mwanya wo kuboka kw'agashingiro mu izina rya Yesu Kristo ubwiza bw'Imana nibuze dusange. Amen. Murabona
umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana rikiza, ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana ritera iteka kandi ritetura abituye Imana bose. Ni umwanya w'ibibazo wo kwishyura ku bibazo mwabajije no kurotora indoto mwarotoreje ngaha. Umukristo wa mbere yavuze nibagiwe n'abarinze kwiyumvisha ariko bibaye bashobora kubabwira ko n'abana rero yavuze ngo yafashe umwanzuro wo kubyuka gusenga asaba Imana imubwire ku bijyanye n'ejo yiwe azoza. Ngo atatore ijambo ry'Imana kuri iyo yavuze ko ni muri Luka, ariko njye ntabwo naribonye muri Luka, naribonye muri Yohana. Inkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohana, ko Yohana yanditse inyandiko nyinshi, yanditse inkuru nziza ya Yesu Kristo n'ubwo amajambo Kristo yavuze akirira ku isi. Yaranditse irya shuri, yaranditse amabaruwa yandi. Ni ukuvuga rero jena bisanze mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe n'abantu kigabane cya cyenda. Ngo niba yagiye atora yabisigura avuga ngo ngiye Yesu karagenda ngo abona umuntu w'ibibi ngo amubaza ati wacu muri note yiwe niki. Ati none Imana yishaka kumbwira iki? Ubundi bakunda umugama mwe mwumva mufise inyota yo kurondera Imana. Ikintu cya mbere biba ku mutima wawe uzokibyaza umusaruro imvura yawe yahita ni kurondera Imana. Niyo mpamvu Zake yari umudozi akora, ariko kuko akavuga ati kuko Imana wowe atabanje gushyira mu ba Petero, atabanje kubwira igihe cyose Kristo Yesu yagize abantu yabohora abantu, yatabara abantu, yagaburira abantu, yashingira ku buryo agashingira ku mwete, agashingira ku gutungera urutoki. Niyo mpamvu mbona rero buriya niba gusenga musenge kugira ngo ntihagire icyandurira mu buzima bwawe niko impamvu runaka, no, ariko kubera impamvu runaka, kubera urupfu rwa Kristo, kubera ishyaka rya Kristo, kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane. Yohana 10:6 rwatanga n'abarukiye kugira ngo mwese natwe aho bakubwira. Ni ukuvuga kubera icyo niyo mpamvu bakwiye guhagarara, bakwiye guhagarara isuzuguriro, bakwiye guhagarara n'agahinda, bakwiye guhagarara n'agakingirizo runaka. Kubera ko rero bakwiye guhagarara ngoma ndakwibwira nubwo bagusenga usaba Imana icyaha usaba Imana icyaha usaba Imana yego icyaha usaba Imana ijambo ry'ubuhanuzi. Ijambo ry'ubuhanuzi ni ryajya kuja mu isi. Umusaseredoti yisobanuriwe yapfukamye agasaba Imana ijambo ajya guhemuza uko kuza abana b'Imana ubwoko bw'Imana busakuza amaboko ya misa ikarimuha, ugasanga kwa gusigura si kuvuga indome kuko history kuko umwigisha wa histoire, umwigisha wa geography, umwigisha wa psychology, umwigisha yagiye murara hande mwamendete mu avuga ko afise ijambo ryiza n'ubuzima kuba musanze ko tuza kwigisha usanga kugira ijambo rihuye n'ubuzima bwawe cyangwa indoto kashoni mushe mushe wawe arayikotore cyangwa indoto umutima w'Imana wakwiyumvira akakubwira cyane kuvuga akaba kubishina y'ubuzima ubaye n'icyo Imana ivuga kuri ubwo buzima. Cegera gutora ni Bibiliya ugasanga ibyo Bibiliya ukasinzira kandi nawe uzakora ngo yudahindura ntuzugire ubwoba, no, niba Imana baramubitiye amabato ngo yakimana Bibiliya kugira abandondera batageza ibyo cyangwa n'isomero ngo ni mukundu gutunganya igitabo cy'ubwitonzi ko muri telefone na kwica muri Bibiliya sofa tesitati muri Bibiliya gatatu. Ni mukundu gutunganya twebwe munazi mwiyumvirane umuntu ubukaba kandi mumurondera ubwitonzi ku mutima kuko arareka batamugeza bakamutora kandi ariyereka abatamwihakana. Imana irareka abantu bose bayirondera bakareka barayigerageza bakayitora kandi abantu bose
Imana irabiyereka, Imana iravuga, Imana irakora. Imana izayigeze Rwanda ntabwo n'ibigirwamana byacu bwaba yashera nk'isabati na mushaka ati n'Imana atawanyisizina n'Imana nikondi nduri ati ntabwo ubwo Imana bwayo bivuga ngo baba bashera batamuzi bakiraga bande ati badabonye hariya ati zifite amaso ntizibona, zifite amatwi ntizumva, zifite amaguru ntizigenda, zifite amaboko ntizikora. Ariko Imana yacu ifite amaso kandi irabona, ifite umunwa kandi iravuga, ifite amaboko kandi irakora, ifite amaguru kandi iragenda, ifite umutwe kandi igaragaza ubwenge ko niyo bwenge. Musa yigeze kubwira Imana mu gitabo cy'Ubuhanuzi ngo Mana kunyabera rwose bigaragare ko ntandukanye n'abandi bafashe ibigirwamana ugendane nanjye ngo abandi Imana zabo zikora mu mutomo ndavuga ibihembo ngo abandi Imana zabo bazikora mu izosi ndavuze inzogera ngo abandi Imana bafisha bazigenda bikorera mu mutwe bagira gusa bazigenda atari imiremire ingaragara nk'ufise Imana itandukanye n'inyamahanga sibyo. Kwiyereka kandi ijana kwijana ndavuga ko ari mu bw'Imana n'ibyo kubwira muri iryo jambo kandi asabye umutima w'Imana abane nanjye ndiko ndatari kuko Salomo yavuze mu migani 8 umurongo wa 17 ngo bukari nararose ubumenyi bw'amabanga kukubaha umukama n'ukwanira mwabwumvise ko kubaha umukama atari umukama atari umukama atari kugura amabanga yose n'ukwanira ijambo ry'Imana igicanye wowe urimo sijye wowe urimo umusozi w'usengera idini wowe usengera bita gufasha kwamena n'icyaha biraguhuza no kubaha Imana biraguhuza n'amasezerano biraguhuza n'umugisha uracyagenda mu bicane ibisohoke nawe ukibona ko umugabo wishimye kubera imeze kuko Kristo yasenze asaba Imana ngo imuhe ijambo ajya kugendera kandi yagiye muri gahunda yacaga mu Yuda yihawe ubundi bwinshi ni ikintu kibi cyane muri uko kwaka rero Yuda aho yakirega niba impamvu ntoya Yuda yiyahura mwirwa Imana ishatse kubwira ahubwo icyo yakoze yarakomeje aramenya kumva Imana arimo ijambo rivuga wewe ugiye kwiyahura wewe ugiye kwiyahura wewe ugiye kwiyahura siba abandi kuko Yeremiya icyo yigeze kubwira Imana asa n'uwiyakiriye mu makuba kubera bene wabo w'Isirayeli Imana igati Yeremiya yakubwira amakuru ahubwo namaze n'ubutaka nakwereka ibintu byari ku mutima bwawe ndajyaga nawe ntibiza ko musaba Imana ndajyaga nawe ndafise icyo risigura ku buzima bwawe mu gihe mu ijambo ry'Imana ubwo n'Imana iravuga abanyisirayeli bakora ubujya bwa Mishiri bwahindura bagati burya byose amaraso y'ibintu bisigaye ku miryango ni Bibiliya n'ubuso bwa kandi ndabushaka nibyo
tukababwira amakuru yayo, amazuru yayo, ingengamatwara, umuntu wabo n'ufishishije yagonye muza kwishaza hari ingabo y'intangamugabo nanditse bitabonetse ariko bifite akamaro kuri mwe kubera tuza kubaza Imana dufite icyo tugomba. Donc ari buri muntu nabonye imisatsi yanditseho tuzogombe kuguma wisigura kuba niyo wisigura cyane ko abantu bashaka kumviriza ati atari abantu bumva ibyo bashaka kumva. Hari igihe nawe ujya gusenga ubaza Imana udakeneye ko Imana ikubwira ukeneye ko Imana imurusha yeye byakunaniye kwirera kwigenzana nguvuga ibiterasoni ndabyara. Rero wewe wagiye gusaba Imana byawe wowe ugiye kwegeza yawe ukwegeza anga ati wowe uragana n'isuzura izi ndoto siti emwe ukiga tumenya cyane ukwirata ukwigeza nabi no kuvuga ibyazo kwandi bigomba kwitera iceke sindiko mbiriwe by'ikibazo n'abandi bose mu byumva birabaye Imana n'ubwenge n'ibyanjye ngo ndi ubwenge ububasha n'ubwanje birasigura ngo ubwo warinze ibyaha kunyibaza ntiwataye ko warinze ibyaha kwisha ibyaha ntiwataye kuko niyo bwenge kandi ububasha n'ubwanje ubwa irashobora gusesagura ibizoba mu 2080 none Nyakabihunde ni tatu sabe sebutaniseti oya Nyakabihunde ni tsinza mu 2080 mu 2080 yako tutunde message siwako ndende na yo demisa mana umusete kwa nzozo kwacho
itunganye ndamba n'ubutungane. noneho ubutungane ni wowe ushobora gusenga usaba Imana ijambo hejuru kijyanye n'ubuzima bwawe. Mvigeni yavuze Yesu akizungu yavutse arimo igaca mu gihaha ngo Yesu ariga agendagenda abona umuntu yakutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza mwigisha ko yakutse ari impumyi niwe yacumuye cyane n'ababyeyi be? Yesu arabasubiza ati si uwo muntu sinabwiye ntawacumuye, ni ukugira ngo muri we ibikorwa by'Imana bigaragara. Ni kugira ngo muri we ibikorwa by'Imana bigaragara. Bugiye izuba ritanegerezwa gukora ibikorwa by'Imana, kwari gukiza, kubohora, gutabara, kunezeza. Ijoro riraza nta n'umwe aza gushobora gukora igihe riri ku isi n'umuco w'isi. Yesu yategetse agira hasi mu gakondo n'amate y'inka agasiga ku maso ya Nyamunani aramubwira ati genda wiyuhagire mu iriba rya Siloamu, ni ukuvuga ngo intumwa. Aragenda ariyuhagira agaruka abona neza. Abo bandi n'abandi bahora bamubona asegereza bavuga bati uwo si umwe waba yicaye asegereza. Bamwe bati niwe, abandi nabo bati habana ni uwusana, ariko we arabyiyemerera ati ni jewe nk'ingabo. Kuba wawe ijambo ni ikimenyetso cy'uko bizakubwira ngo abazi amateka yawe baguhigira imihigo, bagutega umunsi, bakibaza ati byamubwiye ko ubushira se bwiwe ni nkomyi na byamubwiye ni iki, ni umugabo wiwe ni iki, ni musheri we ni iki, byavuye ubwo ni iki. Mugabo Kristo akavuga kugira ngo umurimo w'Imana buri buzima bwose buri nta muntu ashobora kubura mu buzima kandi atishimiye. Yewe natwe twese ubwacu turi muri studio dushobora kuba tutishimiye. Byavuze ngo muzoze mungabira umusenge mubikora cyangwa ndiko kuko nshobora kubona ibice bitatu mu Nyanza. Muzoze mungabira kuko nakunze isuku, nzi isuku, ni nacyo cyatumye n'igikundo byo mwana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana bakumva bagaceceka. Nkunda isuku, nkunda order, nkunda ibintu bitunganye. Ngafata yuko byose ibintu bifatira sindi ubwene ngo nicyo gikora. Niyo mpamvu turiya abaza kubikora mugambi w'abageni baribuka ngo waba bakorera gushaka niyo kubera umisira bakuzotinda akanibo kamwe icyo mugakunda n'abageni nabo takati bishaka kibata akazujeka kanya akazujeka kanyongoza akazujeka gakorera ko uje n'uzoro nuka kubona agasenga wa gusenga nawe divorce warawe niba warategeka niba warategeka niba warategeka niba byaraseko niba umuryango numva ni ukuvuga Imana yakubwiye hari ubwande bw'iburiko, hari umuvumo w'isoko uca mu buriko, hari agaciro gashiri ku mivumo y'umuryango uvukamo wabashoka kuriko. Ariko Imana ntiyaretse bibe uzoyane nawe, ahubwo hari umuntu mwisha Imana ishaka gukora muri wowe ku buryo abantu bose bazokubona agashanga urya n'umwanya yarawuhaye basigira ijambo ry'Imana karya bigaga ari muremere nagaragara kagorere rwose urya ni wawe urya ni wawe urya ni yandaye urya ni yambaye urya ni umurwa mbere urya ni wawe toka amazina abantu bose urya ni umwe karyamye urya ni wawe nibereje urya ni wawe uvuga na amateka yawe meza ari hejuru y'ibisuzuguro wahuye kandi Imana wari kukondo Kristo kumumara yagize igikorwa hari igikorwa Imana iri gutegeka gukora kwa Kristo n'abantu we yarabategeka. Niyo mpamvu bamuzi imbere n'abamuzi ngo bagende batatiza abamuzi imbere bakora bateguwe n'ubwami. So urateguwe n'ubwami kugira ngo ushobore gutabarwa kandi utabare bene wanyu. Amahane y'abantu, inzigo z'abantu, intandaro y'ibyaha ubyirinde kuko Imana iri nawe kandi izokugirira neza ushikaho n'abagutaye n'isezerano wabagutaye bazokugarukira si wewe uzogarukira. Wumve umuntu adasanzwe n'urusizi
wumve ngo umugabo udasanzwe, umugore udasanzwe, bari n'uri wumve Imana izishizamo icyubahiro. Ibyo ndabimenya nko mu 2000 na kagaya ariko na 15 nari mu 2010 nari kuba umuntu bamubaza rero uko yabyemeye we kuvuga ko wabiyu ni kuba ukanezererwa kuri umukristo gusoma bahura n'abisimu kigerezana ntabwo cyane cyangwa mu buzima bwacu ni kubona tugenda tuva mu bundi turabakristo bamwe n'abapentekote bane n'abanglikani bane n'abayehova bane n'abakatolika bane mugabo tugeze twese nagenda akasenga naye abimana asenga jenga n'isengero ni bakora tumusenga akazi bamanza bakaneza tinda utomo n'eteke kwa naye abimana nuna kwa Mungu aba Mungu kwa kwenda mfasi na babu umutima wo gukora sinige zasiba kutajira bakurakiba ndakwa Mungu ndakiri kandi mwana n'ibyo kwetera kwa n'ibyo kwa n'ibyo babwira ngera kwitwa n'umwanzuro wanjye ndakoti tubone kana utambikije sinye mara n'ibyo gusenga bacyo tubishyize mu mahema yatambikije kwa nyangiza ngo nje kubidaba byo kugira nje gusaba ubusobanuro nari nashaka bakorera gushika ho bw'imiko kandi ariko nigeze no gushaka nimba niba nabwiye kugira ko ndagenda imaze bakandenda gusabye numve ngambire ko ngomba kwiyongera umwaka ndabya ni mama cyabari hagati ya institute kubundi imaze kweza kwite numva maze kubona ngo inamba y'ubu no vigisigaye kwegera abantu mugabo yarabiza ubutumwa nukuvuga rero kandi manekesha mu kuboko kubundi yabaho ndende mu shaka waje kabure n'abagire no taje mu bundi no muri debitra kandi kwimana ndende mu bibaze mugabo nike yo
nikimanike kugira tirante kujya larisha kujya ndabibwirizwa byaje nakengera ndibagira none akanura amina bamubaza bati ari he abishura ati sindabizi hanyuma wigeze kuvuma bamujyana ku bafarisayo ugasanga uyu munsi Yesu yari yaterefone agahumuranya wari umusubisa abafarisayo nabo bamubaza ukuntu yagize ubuhumyi abishura ati yasize akona mu maso ndiyubagira none ndabona abafarisayo bamwe bavuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko atubaha isabato bisiba ushobora kuzotegeka muzima Imana yaguhaye cyo cyangwa nimara kutagica 10 kutagenda Imana wewe gusambana wewe kubesha wewe kwiba wewe cyangwa byari cyangwa kutungana n'amategeko y'umukama kumva no kubera amategeko y'iteka n'umwe ari abashoboye kritika bakubwira ati ikigo uri kurayima bariko barayakuyobya cyane niko kubaza basubira rero kubaza wauranye kumva kwagira gatatu wewe ijya kuwahumuye niri abana nabo bakora hasa nabo korera shetani mbese kura na kudati buri kimwe yari kutakorwa tosikwana yishura umwana yamara bari uruko kama kuzota bari bwisho n'umuntu azoza n'uko mfasha kandi n'uko bari bashyize karago cyane usengera ku gicanye cy'ubutabazi ku musozi w'ubutabazi cyane woba wumviriza ijambo ry'Imana ngo muri komera Kristo n'inzizi usanga umugatolika cyangwa umwangalikani cyangwa umupentekote ubwo butabazi yuso kurari yabateje muruka kuko imisozi nibabatiriza n'abakira sizo icana nibabatiriza ya tuzokurayo uzovuga ku musozi wibaka kugicana nicyo bisigura tuzokurayo yaba mugenda abantu baje kubikomera Kristo n'inzizi barababise kabwa ati amashaka kubatiza kabwa ati niba genda ogera muganda tukwenda kwa mugaba ni wa mwindi kandi tukawulo ngo mbani haye ubuchama aho mugawe Imana muyobora nyabashaka Imana sezeri kosiko nani kinishwa koko aravuga ngo yabara yibera ko uwo muntu yari yarabaye ari batabaje kuhamana ababyeyi baraheza barabaza uwo muhungu wabo mvuga uwo muhungu wa uwo ni umuhungu wabo mvuga ngo yavutse ari none byagenze gute ngo abe abona ubu ababyeyi be barabishura bati turazi ko ubu ari umwana wacu kandi ko yavutse ari ariko ukuntu abona ubu ntitubizi byongeye wamuguye amaso nitumuzi mwibarize simbuto arivugira isibabwiriza kucyacu isoko cy'ababyeyi ba ku buryo bwo mu bikorwa mu maso y'abikoze ibikorwa senga z'abikoze kandi zo gukora mu kutabitse n'icyo kuruka w'Imana akuyoboye ababyeyi bavuga ko bavuga ko batinya abayuda bisigura ko mu kugene umuhamagaro wawe n'ababyeyi bashobora kuba batamushyigikiye kandi biravuga ngo urukundo ababyeyi cyane ngo bakajya gusumbya ngo ariko bibaho sinabwira bakarabira batavuga ngo jyewe kuva bwa mbere ntigira umugeni nabaye mu buzima buteye ubwoba mbwabwira ngo wanjye barakundanye ko ntibashakisha mu buzima bw'undi muntu ntibashakisha mu buzima bw'undi muntu ku buryo jyewe hariho ibintu byaba imiri wacu bakina n'ubuye ese wabona muri komukira genda ati papa nyene yifura cyane mukaye birakora wowe Imana kuko iwe Imana akocha cyane kandi abo kuvuga baramutora uretse umukobwa tuvuga sibyo nukuvuga ikintu cyabaye jewe kandi maze umwanzuro wose bagomba kumenya
ninyo ahunga wafanga fuza inunga ndetse abana namugira n'abakayaze n'abaza bafite murabo yakari n'ibindi bintu ikora mutobera n'asuzuko wani kwanyuma no kwabira nani nzagutsindisha ko nakubwira mukaba hawo kuzoba njambi imana njanda yikira ko bugani No,
kaza kuchukua na bwana leo nyacho kwa tiki nukuli mani kwete kwa sema kuhukisha ushaya na mkono ninaomba sikani nukuli pia kutoka faranga za kujena baba tunasema kwa chakula ni kikoba chuko kwa nini karibu kishingiwe akalia hayo ajana kwa kutonga sana nubya nubya pasani kagira mu mushindi nzamutera kwa chini tena mabati niko kitu na baba zaidi Yohana tunalenda usome kwa kule kusoma kwa kile ndege.
nabiza kugenda bishoboye urakaye kugira ngaha ndabwira Imana
wemera ko Yesu Kristo ko ari Yesu ari Kristo niyaje wemera ko Yesu ari Kristo bajye bamuca mu sinagoga. Hari igihe bishoboka ko baduca ariko mu nyuma niho bashyirwa bari gahita gacengezwa twabwiye ndamaze papa uracanya ariyo nikahabya muzika wa ubwiyana icyo nakayemba ntabwo none ko musabye cyo muri songo kera mayindi bari muhira none naje ashaka kuziba n'isongo cyane no hari kubiki jenza bagatembe mugatongo bakawuni wanarana basaza bafikiara ndani bali katika faranga abayumba yeye kanisa nguhe kandi shutano mwana wa katingana ugaranya yache wananya inataka hache mama nose yumva yote forget stock tundi angira sana hadi chochote mgao kuna tairi ya sana yo no ngene no ndema usipale kimani leka okay wakati yako ni ukumuna ndani kwa tsana kuvuga na kile kinosaka hivi aba kusoma kwa kinzira simana sireki yo kandi kwa hari ngo kupimana ndashaka kurya ukiyakuria turagopfa wala matolika ngoje musuma kutanga ndio yebo majisonye biteka bali yari yasoje manani kandi pe abacamanza mugwanire kuzora internet twamwe tugira analize y'ari dusanga bake bari internet hari bandi tugira ku bakozi abigisha abaganga muzora hariho n'indi bacisoka muganga weretse nakiyenga witwa Niziganda Jacqueline kuri YouTube ninde rutundi mbundu gasheje yagize indirimbo y'abaganga ndamubwira amakuru y'ubuvuzi yaje kandi muganga yahanwe kutunzi kandi ndakubwira babe pe anatunga nari twonga mvuge ko kijari yewe ndamutanga no kubera ko ndashobora kakiti yani kuchaji kina chokiti siniko ni kitu kama hicho cha mpangilio wa fedha kwa hiyo kuna sisi ni yetu nzima mnaji ni kwa Mungu jana mimi so tumamua nani na kadi mutsoki na mutsoki kwa kashana mtukiza na kado kishi wangu ya kado kisha kama vile mtaka usuma kwa kitu kwa mtani ni mkeo maza kumwe achakaidini kwa sababu shima ndio yoko sitani basi ukianza cy'abaganga bose kubwahimba rero turabije kwifasha gushira ishozi makari bwiza mugabo bakirinde mukazi bawe kandi bataje kabisa naje mwana wangu nagiye kwa ndio kusema umucamanza yakiri mukwiye kwibara arazana ariko nawe kwa imana reka n'umuryango kwihakanira kwase aho igomba nari muzita kuko yakoze mu bwama muri basanzwe n'ibintu uri kuko byana muri sanzwe baracyaka wani n'iki n'iki mama yasani ngo bazinzira kandi bibi usanje n'icyo Inisiatif saya kerja sekarang ini kemudian waktu suci sana, kan nanti pas kita ucap itu kita begitu sih
mwene Sirake, Yudita, Makabe ya mbere, Makabe wa kabiri, nani? Sinzi kintu tukibabwira. Tukibakomora gusimwezi. Reka mbabwire. Ihagarara nyuma iyo wonye agakinyika agakinyura abonasha gashaka gutanga n'isezerano ryawe iramukika mukura cyangwa mutadari ku mutima kubyo twita Jeremiah yanyishe Dawudi aravuze mawa kinyanere cyawo kumyenitezo byanditse ko ni kuri ise Samuel ajya kwimika umwami arazana abantu bose kumere Dawudi bakatana mu Isirayeli yagera muri bagiye kwa Samuel wande nabundi sikana Imana tinawe Samuel abo ibishaka tekabuni tinawe abana ajyanye kumbwira ko tutaramusheshe kabira ikimasa n'amakeke makabari gutanga muri basaze mwishamba yakwana n'irare umwami kaziyete kutase yamise hadasi yanyizina y'ugufina ati gusherisha Imana bamuciye gukora cyo kuze barakoze ubwiza bw'ibyo uzokora kwasubira by'abataba Jero data n'ushima kandi n'akanyana mugabo musoro mu bagese bazana mandada mbere ko kazi n'abayitendeye kwishimye akakakana ntambaye neza kwivunze babona ko yari n'amagara y'Afrika bakaba n'amara neza amakuru nari muri crash yamukiye mbere ko bicana n'iki ariko ni bijya kuba kumutindira hazi moto ya dete mugabo n'umupolisi akamaraje bafise mandada mbere jawanika muzo kwa jini twari muri muna twari dusina mu gutegura mix jawanika mirango usohotse n'umutima ngokwa ubwati barafashe bugi mburi turayibura nuko murakuguta mwe kutaguta mushimuka murabuno numva ibiciro by'amarira uvuga mutitagizwa simenye ko atakonvokasiyo wambaye mandada uvuze ko tubatumira mandada ko bera y'abantu benshi baba konvokasiyo ntabwo tinawe n'uzi ko ari gutuma cyakoze ndibuka bari ko natwe ari mu mwanya hariho n'ibyo twabone ndakibutse baruka bafashe umupolisi nyagira bombo baruka bafashe ndagenda maze kugendera abo ngo witwanye n'abita muri mukamatsi gukora ikintu mwigisha uburobe bw'uburozi wigishikiwe niba ubasize nyagije bitasi naricaye ku ntebe ndamwiweza ukanisitambuka ugakora icyo wategerezwa gukora nego n'ofisi ngomeze kutuliza umugabo n'abana babiri n'abandi munsi ngo barayibona munsi urafisa uvuga yego ngo nihe kiganda muri munsi urafisa ababyeyi ndafishe muri ofisi Roma yize urundi w'ishusho nk'iranje hari ibyaha nacana kimwe gafise kodina murarenda kubishinza imitima y'abantu murarenda kwiteranya n'abantu hafi icyo wize kwawe utakiyobya amatohoza bya konvokasiyo kubiritsa abantu bintu
ndamubwira nini bikenewe kuko ubundi jewe sinigeze ngomba kurusha umuntu nari naniwe n'ubutonzi nari nahinze n'ubutonzi nari natawe n'ubutonzi nurinze bugaragara umugabo buryama usangiye icyumba wahereje ubutunzi bwawe bwose kuko nandi madeni y'abakayari atari namufitiye ideni basaza ari nabafitiye amadeni anarababeshya ngo ndafunga ibitaro bigatuma amarira ku nzibutso byagenda ubundi je sinkunze kuruhisha abantu ahubwo ako muhisha we muhisha n'uvumu umweshejeje gusohoka iyo ni Imana n'abantu bose bamusiwe n'ubuzanirika umuntu nigisha ikintu gishaka kinyariko nawe icyo ushaka kumva cyubahiriza iyo mwana telefone n'umuntu nukuricanira urubanza rwacu hari igihe muhana abantu batariko ndiko ndababwira kakanu kuko n'umubyeyi ashobora kuyakana kuko umuntu arici akumva ntibakura kw'inka yiwe akumva ntibakura kw'inka icyo kadadopfa kigali gari mudabwihana n'abo babyeyi ubwenge nabana hanyagi n'uruti z'abantu mvuga n'Imana gusa ineza y'Imana y'ubuke mugabo mubyumve ko hari ibintu mubyuka gusenga mubwira ngo mubwire neza mubwire ikintu ufise ngo bari umuntu so kumara n'ibyo bwongera bibiri agatera n'ibyo bwa wajya ngo narayite kwe niturigira tukara sinzi na nigeze gusa uwo munane yitwaye bari yagacika kuma anjye gufunga muri kuko nari musubora kwa munyagana kwa bicabyongera ko n'ubundi nari naragiye kubyo umugendo wa byose byongera ko n'abari barabagiye basabirwa kumbura papa kandi umwana w'umuntu yamuza kugambo bakandi byavuga basaro ma nakubona nahono ko muri mumwe gusa ariko nagumana n'Imana naruhoza bafise ahubwo nzoro imera yanje ngo siyani yagufite n'isano muri icenda cumi na kane Imana yawe mukama yawe cumi na gatanu n'umushaka mbe hari umugore kubabwira umwana wacu ukuvuga turacyari kumira ku Uwiteka ngo yoreka kugira impuhwe wavuye mu burabwiwe ukuvuga turabona mwana ngo nawe byasize kwibagira ngo yemera kwanditse mu biganza byawe kudasimangana ngobe sawe na madasirani abahungu babo baje baribuka bagushambuye n'abakugije ubusaka bazozi wawe bagenda tereza amaso hirya no hino uraba bose batorokanye baje iwawe ndera y'ubuzima bwawe ushobora bose n'ibisharizo ubakeneye kurya umugeni akenyeye n'ibiyazo n'umukama nabyo bisaka yawe ibibanza byawe byayobeye igihugu cyawe cyafite kuko bizokwagira abahora bagutandagura nabo umusozi we bagenda abahungu bari bana nyati bazokubwira bisubiza bati ahantu haramegiye nyamurira nono we nawe uzokwibwira mu mutima wawe uti n'ibyandiyarira mu bantu ko nabana narifise ko nari nagiya ko nari narashanye kugira imbohe mwongera nari nawe noneho ninde yabareze mu gihe nari nsigaye n'inyakamwe abo bari hehe nguko uko umukama Imana ivuze naravuye ukuboko ndakwerekeza ku maguru nshingira ibendera ry'igihugu bazokuzanira abahungu bawe b'ababumbatizi abakobwa bawe nabo bazobarira ku bitugu ndabibutsa ko abahungu n'imbaraga
ni inkingi, ni inkomezi. Abakobwa n'umugisha ugaragara, ni igikundiro, ni icyubahiro, ni ubudahangarwa, ni imimenyerere, ni relation familiale. Ngo abandi bazokubera abarezi, abandi barezi babo nabo bakunze, ngo bazokunanira, bakubita inkoro hasi imbere yawe, bazorira ku mukungugu wo ku birenge byawe. Ibi rero si ubushirasoni, no. Mwibuke ko uwitwa Senikaribu asuzugura umwami Yesu yasubiriza no yabwiye muri ngabo zanjye ngo kuri kwashira Imana isenga w'ingabo mfise baraza kwakira umukungugu wawo ngo nyosubiranga basikagira ngo ubugizwe agira ubwoba. Ni ukuvuga ngo bazorira ku mukungugu wo ku birenge byawe. Muracyo kigo nuba inkuru nziza Imana izoguha niyo bazobyaza umusaruro. Mubishe mugiyo inkuru nziza Imana izobiba muri wowe nicyo bazobyaza umusaruro. Mvuga ngo mubishe mugiyo. Amina. Nanjye niwe uzoheza umenye ko ndi umugama kandi ko abanyishimiye batazoteterwa. Alo ugira ngo umuntu w'igihangange yokwapfa icyo yanyaze dushigikiwe n'ubukorera yejimira abantu. Nimutagira ubwoba bwo gukorera Uwiteka no kumuvura kandi navuga ko ari we yabibanye mukavuga ko witekereza ngo urumva ngo I do like this, when I continue to do something for someone cyane wabizi ngo ari intungane yo nicara ariko n'umuntu mukamavuta wabizi ngo n'umuntu w'igihanga azorohoka. Amina. Utungane n'intungane urabizi ngo ari igihanga azorohoka manekazi n'abagizi nzaboneka icyanyazwe kwavuga ko kizorekurwa. Nzorwanya bakugwanya, nzorokora abana bawe, abaguciriza nzobarisha inyama z'umubiri wabo. Bazobona amaraso yabo n'abanyoye umuvinyu umushaje. Niyo muntu wese azomenya ko ndi umugaba, umukiza wawe, umucunguzi wawe, muzira kuganza wa Yakobo. Muri gutinya kuvugira Imana, muri gutinya gukorera Imana, muri mutungo n'umuntu bavuga n'abagezi bomera bose, n'abagezi bomera bose, ariko bagumana na Kristo nta n'urongoza bafise oya nizoro impera yaje. Amiringiro yaje ni ku Mana, amiringiro yaje ni ku Mana, amiringiro yaje ni ku Mana yandemye, amiringiro yaje ni ku Mana. Shaka ubutunzi uramusaba Imana, shaka kurambura bisaba Kristo, shaka ubwigenge uramusaba umukiza. Amiringiro yaje ni ku Mana yego, amiringiro yaje ni ku Mana ni yego, amiringiro yaje ni ku Mana, amiringiro yaje ni ku Mana yandemye, amiringiro yaje ni ku Mana. Kongwiki tuza igipimo cy'umwaka bamushinga wayisigiye Kristo ishori bakakorera inama uruwesha w'umugisha kuri urayibona wayibona kuri setera barapfuye yizera Imana kubera ko ari umugoreka barakubwira ngo isi y'umubiri bw'abusimuka nakujya najigana data tuko tubiganira ko yamani magana ko papa nabibi mwari kamubwira kugenda uko ibatsobikora umukozi wanya icyo kimaga uribera mu magogo ndashimira Imana kandi kigogo ndashimira usibye ndayiga ko bari dodo namuntu nanjye usibye namuntu nanjye kugoya ndabakurikira ko nta wacu umanza ko ndani kisuma dore sesa ko ndazo tumima kaje bende kama kwa byafashe gutonda kwinjira ku makuru niwo mugabo yasoza umubwira ukuri kubikomere byawe ariko ndabigira Yesu aravuga ngo sindi mu biceceke cyo ndamuha
kunyandikira patire yanjye nashyize kuri sosiyete ngo abagushakashaka bose biyireke abanyabigaruriro bagarure mu bawe magugukunda nyagasani ndagusabye kuko urukundo rwawe rundutira neza na zahabu z'isi mu mutima utuje ndagusabye umutima wiyoroheje ukunzwa umeze nk'uwawe Kristo nzigumira iwawe Yesu watubohoye impuhwe n'urukundo rwawe aba ari byo bimbeshaho uri mwiza Yesu basubiramo umugabo wabo yari yigeze kuvuma bamubwira bati ntazima twe turazi ko uwo muntu ari umucumuzi nawe arishura ati niba ari umucumuzi sindabizi icyo nzi ni kimwe nari impumyi n'ubu ndabona wawo bamubwira rero bati yakugiza yakuhumuye arabishura ati namaze kubibabwira nimwanyumvire ni kuki mushaka gusubira igihugu uko tubayeho byishimira abayobera benshi gihayobereye abayuda bwayobereye abafarisayo ndetse n'abasadusayo birabayoberaho y'ukuri muri Kristo Yesu turaryama n'ibanga turyama n'ibanga ry'ubutasi baramuvumagura bavuga bati ni wewe mwigishwa w'uwo muntu twebwe turabigishwa bamusa utubaye turi Uwiteka uko kumuvumagura gatoyi muri Matayo 5 Yesu yavuze ngo muzohirwe nibabatuka bakabasigiriza bakabaremera amabi yose mwobashewe banezerwa muhimba bakemera yari Isiraheli mu ijuru n'abantu bakaza ariko by'amana ayiwe abari mu mutima mwiza abari mu ijambo abantu baho ubutungane bw'ubwami bw'ijuru barangaba uruhamo rw'ubutungane bw'ubwami twebwe turazi ko Musa ariko yashyikirijwe ijambo n'Imana nayo wowe ntituzi n'iyawe rero Musa ko yapfuye mu macaro y'ibindi nyamuntu arabishura ati icyo ni cyo gitangaza uku niko Mwuka w'Idini utandukanye n'ubutungane bw'Uwiteka nawe yakugize kuvuga akabura amahane so tubabwiye kuvuga burya ntibiriyobora yubakanye gusa ukageza kwitandukanya n'uwo muvumo ukihuza n'ijambo riba ryaka umunsi ni byiza rero byiza adaciye ku gitsina nyamuntu arabishura ati icyo ni cyo gitangaza nuko mutazi iyo ava kandi yamunuye avuye ari kumutukanye muri turazi ko Imana itumvira abacuruzi uyubashye akongera agakora icyo ishaka niwe yumvira uyubashye Imana akongera agakora icyo Imana ishaka niwe yumvira abana b'Imana bategerageza ubutunzi budahera
twihawe twebwe dukunda ijambo ry'Imana bitubaho. Imana n'inzira abashobozi Yohana 10:34. Ndananiwe twari bwigere twumva umuntu yahumuye wavutse ari impumyi. Iyo uwo muntu ataba ari uw'Imana ntacyo yari gushobora kubwira. Baramushira bati uko wakabaye wavukiye mu bicumu none ushaka kutwigisha. Baraheza bamuta hanze. Hanyuma Yesu yumva ko bamwirukanye bahuye amubwira ati uremera umwana w'umuntu? Nawe amushira ati ninde Mukama? Ndamwemera. Yesu amubwira ati wabonye mbere n'ubu uri kumwe yawe. Nawe avuga ati ndemeye Mukama. Aca yikubita hasi aramusenga. Sinazanye n'urumanza ngo abatabona ababona nabo. Yesu nawe avuga ati kuri iyi si nazanye n'urumanza ngo abatabona bavuga babujwe ababona nabo ababarize kuvuga Mbawasi suhu tatu kali mali
twishikanye ko tugusaba umugisha no mu bwiza, uraturinda kononekara, uturinde kuba, uturinde guteterwa, kandi tukwemererwa no kuwumugisha icyo uzoduha byose ntituzokugendera kimwe muri cyo, kandi nawe uzotwubakira bari kumva bakabwira batavuga bakavuga, abari babonye bakaruhuka, abari babonye bakarumana, abari bashobora kundika, tukwemere ko tuzogushimira na Yesu bariva ko tutazigera tugendekeja mu izina rya Yesu Kristo, natwe umugisha w'Imana n'umucyo twese uko turahiye kandi turasumba abaziranyereje iminsi. Amen. Amina. Amen. Amen. Imana twishimire, itunezereze.